Reka dukomeze kubifuriza igicamunsi cyiza kuri mwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro n'amakuru byacu muherereye hirya no hino ku migabane y'amakungu yakorewe abahereye mu karere k'ibiyaga binini kanamwe muherereye mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi mu makomine agiye atandukanye. Turi ku igenekerezo rya 28 ndamukiza 2024, tukaba tugarukanye amakuru atosoye aba yatojwe n'abamenyeshamakuru bacu baherereye hirya no hino cyane nkamwe haje gufyonda sabone kutarabikora manuka munsi iyi video uracubona ijambo sabone ufyonde ko uracubona akazogera nyine ufyonde ko amatuje turabana amakuru tukugeza kuri imbonesha kure imwe rudende ibagezaho amakuru ari kuvugwa ijya nino mu gihugu cy'u Burundi, ndetse dore ko twinjira no muri politike indani tukababwira ibiri ko biravugwa mu bategetsi bagiye batandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no kwisi muri rusange. Munyemere mbabwire ingingo z'ingenzi aya makuru yacu araza kwibanda, turaza kubabwira ko amakuru amenyekanye aka kanya ndetse ateye ubwoba ubutegetsi bwa Gitega nuko umuhari wa Red Tabara aka kanya wasesekaye mu gihugu cy'u Burundi ikibera cyose cafashwe. Turaza kubabwira ko kandi amakuru yandi ari gutrendinga nuko umuhari wa M23 bikomeje kuvuga ko ushobora kuba watangiye gukorana mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane n'umuhari wa Red Tabara. Turaza kubabwira n'andi makuru akomeye cyane kubu ngubu igisirikare cya Kongo cyesitaye imbunda ziremereye cyane ku mugwa mukuru Goma, bikaba biri kuvuga ko rero iri kuba yakwirinda ahangaha uyu muhari wa M23. Turaza kubabwira ko kandi biri kuvugwa ko vyakomeye mugabo hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ishamba rya Kibiravyo ni ibindi ivyo byose uravyumva muri aya makuru n'andi makuru menshi tugufitiye kuri aya masaha y'iki gicamunsi. Munyemere dutangirane n'ivyaya makuru, mbibutsa ko amakuru yacu yibanda muri politike, diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini. Munyemere amakuru yacu tuyabamburire kuri iyi ngingo biri kuvugwa ko Red Tabara sisikaye nga mu gihugu cy'u Burundi, bikaba biri kuvugwa ko ikibera cyose cagoswe ndetse abagwanyi ba Red Tabara bazanye intwaro zikomeye cyane n'ibigwanisho bikomeye cyane. Bikaba biri kuvugwa ko ahangaha rero basesekaye muri iri shamba, dore ko biri kuvugwa ko imbonera kure kumwe n'abasirikare bari hano muri iri shamba bari gusubira inyuma. Bikaba biri kuvugwa ko ari umuriro uri kwaka ngaha mu ishamba rya Kibira bivanye nuko leta y'u Burundi yarahiriye kuba yarinda igihugu. Bamwe bari kuvuga ko intambara yatanguye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Red Tabara si rimwe si kabiri ije ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi ikinjirana abasirikare nkaho badahari. Sibwo bwa mbere si n'ubwa kabiri Red Tabara igavye ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Red Tabara ku makuru dufise ngaha kuri Burundi News TV yaturutse mu masoko yacu yibanga nuko Red Tabara yarahiriye neza kuba yakuraho ubutegetsi bwa Gitega ngo nyuma yuko yo kubona ko ubutegetsi bukomeje kwibasira bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Amakuru akomeye cyane rero mugabo bikaba biri kuba ko Red Tabara ishobora kuba ifise abayitera inkunga mugabo kandi zikomeye n'ibigwanisho bikomeye, dore ko amakuru dufise yavuye muri Red Tabara y'ubwayo yashimangiye ivuga ko ubu ngubu yabonye ibigwanisho bikomeye cyane ndetse n'amasasu yo kwifashisha muri urugamba batangiyemo, dore ko barahiriye ngo kuba bakuraho ubutegetsi bwa Gitega. Bavuze yuko bazaruhuka ubutegetsi bwa Gitega buvuye ku butegetsi, dore ko ngo babonye ko nta cyiza cyabwo ndetse nta no kugambirira guteza imbere igihugu, ahubwo amafaranga y'igihugu bayashyira mu mifuko yabo nk'uko Red Tabara yakomeje kugenda ibitangaza. Red Tabara mu mujinya ukomeye cyane, Red Tabara igombe ngikureho ubutegetsi bwa Gitega. Mu minsi yaheze nibwo hamenyekanye amakuru ko Red Tabara yagavye ibitero ngaha mu Burundi mu burengero bw'u Burundi muri Bubanza bikomeye cyane. Rero Red Tabara yagwanyije abasirikare b'u Burundi ndetse n'imbonera kure nga mu gihugu cy'u Burundi zirirukanka, ndetse Red Tabara yakubise ahatababarira ndetse kubita itababarira igisirikare n'igisoda cy'u Burundi. Bikaba biri kuvuga yuko rero Red Tabara yaje yarakaye nkaho ari Bubanza nanone, dore ko ubutegetsi bwa Gitega bwikanze cyane, dore ko umukuru w'igihugu mu buryo bw'ibanga
Kayumba ategetse ubu nonaha ko boherezayo batayo zigera kuri 2 za Special Forces abasoda bakomeye b'igihugu cy'u Burundi kujya gusubiza inyuma Red Tabara. Gusa abari kubivuga n'abakurikiranira hafi y'imigwano ndetse n'abakurikiranira hafi iyi politike y'u Burundi bari kuvuga ko ari intambara igiye kongera igatera mu gihugu cy'u Burundi, dore ko vyakomeye cyane kandi na Red Tabara yarahiriye kuba yakuraho ubutegetsi bwa Gitega. Intambara rero yatanguye mugabo. Ku makuru dufise ari guturuka mu masoko yacu y'ibanga nuko Red Tabara haje abasirikare ngo bagera kuri 400, bikaba biri kuvuga ko rero ngo abandi bakiri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutegetsi bwa Gitega bwakunze kugenda bugaragaza ko igihugu cy'u Rwanda ngari cyo gifasha umuhari wa Red Tabara kuba ngo yagifasha kuba bahungabanya umutekano w'igihugu cacu ceza cy'u Burundi. Bikaba byashimangiwe neza, biri kuvugwa yuko rero ngo nta kabuza biramutse bibayeho ngari igihugu cy'u Rwanda cyaba kiri gufasha uyu muhari wa Red Tabara. Gusa amakuru uko agenda sohoka, igihugu cy'u Rwanda gikomeza kugenda gihakana ivyaya makuru kandi cyahakana kivuye inyuma vuba na bwangu, kivuga ko naho gihuriye n'ibibazo vy'i Burundi kandi ko gidafasha umutwe w'iterabwoba nk'uko bakunda kugenda bawita wa Red Tabara. U Rwanda rwakomeje guhakana ivyaya makuru. U Rwanda rukomeza kugenda rushinjwa kuba rufasha imitwe iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi igwanya ngo ubutegetsi buriho. Ubutegetsi bwa Gitega binyuze muri perezida w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi General Major Evaristo Ndayishimiye yashimangiye avuga yuko bazakora ivyo ari byo byose bagahangana n'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo yabivuze hanyuma z'uko bafunze imipaka ihuza ibihugu vyombi. Ubutegetsi bwa Gitega rero ukaba bwararahiriye ko buzafasha ngo imitwe yitwaje intwaro ngo kuba bahirika ubutegetsi bwa Kigali. Ndetse byanashimangiwe neza ubwo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabisubiragamo ari Kinshasa, avuga yuko kuba igihugu cya Kongo cyaratewe ngo n'abanyarwanda ngo ni nako igihugu cyiwe ngo gikomeza gutegwa ngo n'abanyarwanda. Yanavuze yuko ngo azahirika ubutegetsi bwa Kigali, ndetse anavuga yuko ngo abanyarwanda ndetse n'urubyiruko rw'u Rwanda ngo ruboshe mugabo. Ibyo nivyo umukuru w'igihugu yavuze mu magambo ye bwite. Ibi ngibi rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evaristo Ndayishimiye nubwo amakuru ageraho avuga gutyo, biri kuvuga ko afise ubwoba bwinshi bw'uyu muhari Red Tabara. Red Tabara ni ya kera cyane mugabo, ibarizwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ishaka gukora impinduramatwara ngaha mu gihugu cy'u Burundi, dore ko abatavuga rumwe n'igihugu cy'u Burundi nabo biri kuvuga ko bashigikiye umuhari wa Red Tabara. Bikaba biri kuvuga ko hari inkunga zikomeye cyane n'uburyo bwa finance buri kuva mu Bufaransa ndetse no mu Bubiligi mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Ariko hakaba hari n'andi makuru umugabo ari kugenda hwihwiswa, turakomeza kugenda tubikurikirana. Bikaba biri kuvuga ko umuhungu wa Nyicuba General igihugu cya Guinea, ndetse bikaba biri kuvuga ko bafatanyije n'umuhungu w'umuhisi Pierre Nkurunziza kuba ngo batera uyu muhari wa Red Tabara. Gusa ayo makuru nubwo ari kuvuga nta gihamya, ndetse nyir'ubwite Pierre Nkurunziza niyigeze ashimangira amakuru avuga ko ubu ngubu ari kugwanya leta y'u Burundi, aho byahita vyumvikana neza ko akorana n'uyu muhari wa Red Tabara. Ayo makuru ari kugenda asakazwa ndetse anavugwa hirya ku mbuga ngurukana bumenyi, ari nacyo kiri kuvugwa muri aya masaha y'igicamunsi. Uyu muhari wa Red Tabara rero mwuka vyaramye urateza ibibazo ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Gusa mu makuru dufise nuko hatitiye mu mugwa mukuru wa politike Gitega. Bikaba biri kuvuga ko batitiye abayobozi b'i Burundi. Bikaba biri kuvuga ko rero umukuru w'igihugu General Major Evaristo Ndayishimiye mu bwoba bwinshi ahise yoherezayo abasoda akanya ku kanya, ndetse n'umwanya ku mwanya tukaba twakumva urufaya rw'amasaso hano ikibira nibi ibatungure mugabo. Amakuru dufise ni amakuru y'imamo kandi afatika mugabo. Munyemerere twihuse cyane
tujye ku yandi makuru ari kuvugwa ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere twambuka imipaka y'igihugu c'u Burundi. Ubu biri kuvuga ko umuhari wa Red Tabara ndetse n'umuhari wa M23 bishobora kuba biri gukorana ngo mu buryo bw'ibanga mugabo. Ayo makuru ari kugenda trendinga ndetse twabaje n'umumenyesha makuru wacu wenda aduhe sample zibiri ko birabera hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse niba yarabonye umuhari wa Red Tabara koko ufatanye n'umuhari wa M23. Yaduhakaniye avuga ko ayo makuru aribwo bwa mbere ayumvise, gusa ngarakomeza kugenda abikurikirana. Ivi byose mugenda mubikurikirana mu makuru yacu dutambutsa. Amakuru yacu nakagaruka nkuko mumaze kubimenyera muri bench, kandi mukaba mumaze kumenyera ko yibanda muri politike. Politike ni ikintu gikomeye mugabo, ndetse aho twinjira tukamenya ibiri ko birabera muri leta mvyeyi mo ndani mu mugwa mukuru Gitega, ndetse bikaba biri kuvugwa ko dushobora kujya tunatumira abayobozi bagenda abatandukanye tukagirana nabo ibiganiro, muzagenda muvyumva ngaha. Rero kora subscribe cyangwa se s'abonner mu rurimi rw'igifaransa, tujye tubana ndetse wiyumvire ibiri ko biratrendinga ngaha mu gihugu c'u Burundi. Rega baca umugani ngo utaziyava namenya niyajya mugabo. Niyo mpamvu rero ugomba gutega amatwi ukamenya ibiri ko birabera mu gihugu cacu, tukamenya neza aho igihugu cacu ubutegetsi buriho buri kuba bwakiganisha. Munyemerere twese cyane dukomeze n'ivyaya makuru ari kuvugwa ngaha mu gihugu ca Kongo. Biri kuvuga ko umuhari wa M23 mugabo umereye nabi cane igisirikare ca FARDC, ariko andi makuru ari kuvugwa muri aka kanya nuko umutwe udasanzwe wa Special Forces wo mu gisirikare cya FARDC ubwo ni igisirikare cya Kinshasa, bikaba biri gushimangirwa yuko wistaye imbunda zikomeye cane mugabo imbunda z'uyu mujyi wa Goma. Bikaba biri kuvuga yuko rero ngiri kwirinda ngo kuba umuhari wa M23 wazinjiramo. Mu makuru umumenyesha makuru wacu yaduhaye dufatanya umwuga w'itangaza makuru, yatubwiye yuko ahangaha byatangiye kera nuko ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bwabigize ibanga rikomeye cyane mugabo, ngo bakomeje kwestara ibisasu n'imbunda zikomeye cyane zikikije uyu mujyi wa Goma kugira ngo barinde M23 kuba itazongera kuba yasesekara ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Ni mu gihe hamenyekanye amakuru mu minsi yaheze yuko umuhari wa M23 ahangaha watatse ikibuga cy'indege ndetse ukarasa indege za gisirikare za Kinshasa ndetse ngo zikangirika bikomeye cyane. Gusa nubwo M23 yigambye ivyo nawe yibonye mugabo, n'ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza kugenda bukeka buvuga ko ngo nakabuza ngo ari abagwanyi ba M23. Rero amakuru akaba ari kuvuga yuko ubutegetsi bwa Kinshasa Antoine Felix Tshisekedi yaguze ibigwanisho bigiye bikomakomeye ngari ivyo kurinda uyu mugwa mukuru wa Goma. Bikaba biri kuvuga yuko rero ngo ushobora kuba urimo aba Special Forces abasirikare basanzwe, ariko akaba ari nandi makuru dufise ko hano hiyongereye abacancuro bo kurinda uyu mujyi. Bamwe rero bakaba batangiye kwibaza batese ko M23 ikomeza kugenda itangaza amakuru akomeye cyane yuko ngwizigarurira uyu mujyi iminota mikeya ishoboka. Ibi ngibi rero bakaba bakomeje kugaragaza ko M23 ishobora guhura n'akaga gakomeye cyane igerageje kuba yakwigarurira uyu mujyi wa Goma. Na makuru akomeje kugenda atugeraho. Munyemerere tujye ku rusasu, ku masasu n'umuriro biri kuvugwa hari amushaki ndetse na Sake, dore ko byongeye bigakozanyaho muri aya masaha nkuko amakuru atugeraho ubu none muri studio za Burundi News Empire TV yuko FARDC yatatse bikomeye cyane abagwanye ba M23, bigatuma abagwanye ba M23 barasana n'aba basirikare bikomeye cyane. Nubwo amakuru dufise nta musirikare n'umwe wabiguyemo, ahubwo vyatumije ari M23 bivugwa ko yasubiye inyuma aho ugeranyije naho yariri, ndetse na FARDC nubwo yagwanaga ndetse ari nayo yarigavye ibitero mugabo ngo yasubiye inyuma yihuse cyane ngo
igasubira inyuma kuko itifuza gukomeza gutakaza abasirikare. Munyemerere tujye ku makuru ari kuvugwa kuri SADC. SADC ni umuryango udasanzwe utabara ibihugu mu gihe habayeho amasezerano y'ibihugu byombi cyangwa imiryango yombi, cyangwa se hagati y'uwo muryango wa SADC ndetse n'igihugu mu gihe icyo gihugu kidafise amahoro nk'uko kibyifuzwa. Bikaba biri kuvuga ko iyi SADC hashobora kuba harimo ngo ubugambanyi bukomeye cyane, nk'uko abasenguzi mpuzamahanga mu bya politike twageranye ikiganiro bakomeje kugenda babigaragaza ngo si bumva neza uburyo SADC n'imbaraga ifise mugabo na South Africa murabizi ko ari igihugu gikomeye cyane mugabo batari kwibaza neza imbaraga cyaba gifise ndetse kikananirwa gutsinda umuhari wa M23. Bavuga yuko rero iyi SADC Antoine Felix Tshisekedi icyo atazi nuko hashobora kuba ngo harimo ubugambanyi bukomeye cyane bubera hagati muri uyu muryango wa SADC, kuko ngo ingingo babishingiraho bavuga yuko imbaraga SADC ifite ndetse na South Africa y'ubwayo yonyine yabasha kwirukana M23 bivanye nuko South Africa ifite inganda zikomeye zicura ibisasu bya kirimbuzi ndetse n'ibindi bisasu bigiye bikomakomeye, dore ko mugabo biri gushimangirwa neza ko iyi SADC ishobora kuba nayo ikomeje kugambanira Antoine Felix Tshisekedi nk'uko abasenguzi mpuzamahanga mu bya politike bakunda kugenda babigaragaza. Gusa abahanga mu bya politike barakomeza kugenda bagaruka kuri Antoine Felix Tshisekedi bavuga yuko imikoranire ye iri hasi ndetse n'uburyo ashobora kuba agirana nabo amasezerano ubuciriritse ibikomeye cyane. Baragaragaza amakuru akomeye cyane bavuga se iyi politike ya Antoine Felix Tshisekedi ikomeza kuba yabeshya abaturage mugabo. Murabizi ko igihugu ca Kongo ndetse na bene igihugu ba Kongo bakomeje kuba mu rungabangabo mugabo, dore ko ubutegetsi bwabo bukomeza kugenda bubizeza ibitangaza bigiye bitandukanye yuko bazirukana umuhari wa M23. Ni mu gihe bamwe mu bakongomani haba bari mu gihugu ndetse n'abatari mu gihugu basaba ko umuhari wa M23 wasubira inyuma ndetse ukaba wasubira mu mashyamba ukareka kugwana n'ubutegetsi buriho, dore ko abakongomani abenshi bashigikiye ko Antoine Felix Tshisekedi yatsinda umutwe wa M23. Gusa ikindi gice cy'abakongomani mugabo gikomeje gushyigikira umutwe wa M23 kivuga yuko ushobora kuba uzanye impinduka ndetse na politike nziza iteza imbere abene igihugu ndetse ugateza imbere n'igihugu muri rusange. Bagashimangira amakuru bavuga yuko rero M23 yahabwa ivyo isaba ubutegetsi bwa Kinshasa. M23 mu kugaragara gukomeye cyane nyuma z'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza kugenda burega bikomeye cyane umutwe wa M23 ijya nino ku migabane y'amakungu ya kure mu nama zigiye zitandukanye zibera ku migabane y'i Burayi. Antoine Felix Tshisekedi yakomeje kugenda yumvikana avuga yuko umwari wa M23 atazicana nawe ku meza, ndetse nk'uko mwavyumvishe ejo bundi mu nama ya Loni yabaye mu minsi iheze abari bahagarariye ibihugu byombi haba igihugu cy'u Rwanda ndetse n'icya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bivugwa ko bateranye amagambo bikomeye cyane. Gusa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yari ihagarariwe muri Loni n'umugabo w'umunyabwenge bikomeye cyane, dore ko yavuze yuko ubu abakongomani barenga miliyoni 7 bavanywe mu vyabo n'intambara bivanye n'intambara ziri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Anavuga yuko ivyo ngivyo byose biri gukorwa n'igituranye n'igihugu kibanye ca Kongo, igihugu cy'u Rwanda, nk'uko bakomeje kugenda ababishimangira. Bavuze yuko rero igihugu cy'u Rwanda ngari cyo gikomeje gutera inkunga umuhari wa M23. Igihugu cy'u Rwanda rero gikomeje gushinjwa bikomeye cyane kuba cyatera inkunga uyu muhari wa M23. Gusa u Rwanda rubihakana rwivuye inyuma mugabo n'ubutegetsi bwa Kigali bukomeza kuvuga ko nta hantu na hamwe ruhuriye n'ibibazo bya Kongo, ahubwo bagasaba
Antoine Felix Tshisekedi mu kuba yakwicara ku meza amwe na M23 cyangwa se agashaka uburyo ubwo ari bwo bwose yakemuramo ibibazo byugarije igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza kugenda bugaragaza amakuru akomeye cyane buvuga yuko ngo igihugu cy'u Rwanda ngo ari cyo gikomeje kuba cyateza umutekano muke hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nshuti banywanyi bacu, naha honyine wakura amakuru y'imama, amakuru iyo nyayo, aho tuba dufatanyije n'itsinda ryamenyesha amakuru bacu batugezaho ngaha amakuru aba ari update, ari breaking news, ndetse tukanafatanya no kwinjira muri politiki ndane tukamenya ubutegetsi butuyoboye mukuri, ndetse mugatinyuka mukavuga. Niba mufite ibitekerezo bigiye bitandukanye, mugabo ni karibu, utanga igitekerezo cawe ndetse unifuze ivyo twagukorera n'ibiganiro twagenda tukugezaho wifuza kumenya ku baperezida bagiye batandukanye. Iki ni igisubizo ku Barundi ndetse n'abanyagihugu muri rusange ndetse n'abaturage ba Afurika muri rusange. Izi si za radio zigenda ijya nino mugabo zitangaza amakuru bashingiye kuri politike y'ibinyoma, bavuga ibintu ko bitari. Ahangaha rero niho honyine nicyo gisubizo cya bene igihugu. Mwakoze kubana natwe umunsi mwiza. Ciao ciao.